Dorbin parlok sesini pihak sebahai pi paro gi baju esok ban ngi bagani program kumju ngi so kumen ba ngi don ru ye pastor iban beteng ngi kam ga benta ka jong i ga program bat ngi lapoi menta syaga lenong ga bakat du jong kitab Genesis kata ga de ga lenong ga basan pho don ayu ha ni ga lenong nalur ba ka de ga bakat du jong ga ni kitab tu nginya pelit ba jepet ya ka bat ngin syania i pastor benyalam jimut ingi nadu sedang ter semua pastor So banum slab ngin poi bai syaka ni kalenong kebasan pau kedekat ke banikong. Dengan pulie ya kan kedekat ke bakalong. Di u Joseph ulano haka khamat pa jemu bat ulayam halor jemu bat ulado ye u. Ki ni ki kentin kim da ingi ban sungtu namar ka lam syaka benta ka bau kpa jemu jong Joseph u bakarteng u Jacob lani u Israel menta ula klat no nakanika perthei bat kum khud uba ej uba dan hajan di kamlong ka ba ini ban smut hu ya kan ka jing penpau ya kan jing smosi ka jing u akapon bo kpa jing u klat no dan ka jing no aka khamat kpa jing u kum udam hiam ban kedup ilau jong kpa bat ujam alor jing u bat udo yu dikata kalong tang ka jing ethu ya ka ei ka ba kibriu ki jule habadon ka kum ka nika jingjia ban ngai kam da ya phi la ni ki ba ya pe lu ya ka ban song thu ya ni ki kentin ki badan hak dekat ka ban kong ni fidan ni ban ong tu dekat ban kong em ka bet namar ba ka thu ba ka jing ja kan ti ni nya poi no tu ka dekat ka ba ar dan pulie ki ka dekat ka ar ka ba kalong bat u Joseph kula hukum ya ki nong pun kia ki balong ki syakri jong u bakin kelan masla yok pa jong u di kita kino pun kia ila kelan masla ya u Israel kani ka dekat ka baar ka ba penengok yengi kalong umno ba u Joseph u ai hukum yakinang pun kia bakin kelan masla yok pa jong u haka jing shisha kalong ka jing perkat ka jungi ka dewan long ba u Joseph un ai hukum yakini kinang penslek maslaan ya kamet yap bila da kadon ka kentin nong penkia yangi ka penmi jingkeli yau Israel ubala temen abaki don kinang penkia hajan gila kami inti ba kinna ban ai ya ka jing sumar ya ban penkia Hendrai menta hang ni kaya rap na ka benta jungi pat bahabangi puli ya kani baki nong penkia na lor ka benta ka baki kidan man ai jing sumar ki beri baki dan jing shitam Hendrai kam syong pada haka bor jongki bantu laj yaki basitom naka jing yap lada kata ka po jing yap kalade kani kaya janhi bat ke jing songthu ke jungi ki bri ki batrai ha ki hospital ha bagi ai jing sumar ki bri la dan hatmir jang ke jing yap lada kata ka sngi jang ke jing yap kalawan bat ki bri ki yap dei kini kiba ai ke jing shikti jing pen kia bakin pen krea ya ka bet yap nang ba anla ban sei na kani ka jaka sumar di hang ni ru abangi phai kani ka jing ne ka jung Joseph ang ni ini kinang pen kia kidon ru ya ka jing tip
kumno ban kelan masla ya kamet kepala yap. Bat kini kejing kelan masla kalong bet ban penek sipor ya katu kamet nang bakan lain na kejing puot. Kabangyo iya tu kabenta kaba kut jong tu kedekot kaba ar kalong. Bagi ni kinok pun kia ki pendap ya kata kabenta umba u Joseph ula hukum yaki. So kata kam dae yingi bangi ni sutu ya kan kata kot kaba. Difidan ye ban ong tu. ไปมองกันนี้ก็จะคดกับอาร์กุมตู้กุบพิวลาบไตชักมันหาตุละโมบันอองบาอูโจเซฟอูดันยลากอิกเตียนองสัญชาติฮาร์อียิปต์บาอุกป้าจงอูปัดอูจักอบอูบามันตาอูกเตงอิสราเอลอูดันฮารีโกเชนฮาปออิสราเอลฮาปออียิปต์ฮาปเดงกับกุมกันนี่กับปอร์ตุละบันอองบากันนี่ก็จะคดกับอาร์กับดันนี่กันเตียนกีนองเป็นเขีย hatu kala bandai ba kado ba u Jacob wani u Israel haka jinglong temen ga jong usha bunya u biang yela ki jong ki nongri u biang yela ki jong ki nong sumar u biang yela ki jong ki nong yaram ba hatu la aban ong mo ba ka ni ga de khot ka ba ar ka ya thu ro yangi ba ka jingklat ka jong u Jacob kam shimlong klan da don manu manu ba dana jan jong u kum ki nong sumar hatu la aban ong hatak rokom Asal dengi perkat naka jingedei kejong u Jacob kupa. Bat u Joseph kum urang ba penyat kam ko per Egypt. Naka benta la ujong kupa yang nget ke iku fi ong fi inong sumar kin dan hajan. Nanda ki dan hajan tu kum no kini ki kintin kin mi. Ong ba ki ni kinok pun kia kin kelan masla ya u Israel. Tumut kin laki dei bedan hajan ni. Kata te nak kini kin tindu lairap i buat pencai ni bat nak ikhtiar ke ba u Joseph bukan. Ti dang don syuk nurul kita ni dia beteng syuk semat. ngatrai galak biang hi banyak khmat sulung tos teman beneran yang ma dem ong kani ga jingdon jong kini kinong penkia ajan kade udak obasyai ba karokom im karokom sa ka jong u Jacob lani u Israel bat ka yeng ka sem jong u Goshen kadai karokom shong karokom im ka badan buram kadai karokom shong karokom im lakat kitrai shnong hi Tong dia beteng nak tu dekat ke balai. Ki kentin ki badan nak dekat ke balai. Bat la pendep bi ki sau ho sni ya u. Ne bakumta ki ju pendep bi ki sni jong kita ya ki ba ki kelan masla. Enggak ki Egypt ki la ya yam riu ya u hen yo sni. Ki dak jengken ki badan hang ni ki pinstom jengmut jengi ki bela jengai ka pateng ya ka ban sung thu balai ba ka shimpor hadu sok husni ban pendep ya ka ni ka jingkelan masla kato kani kandai ka ba ki Israel dan kini ki jat bendriu ki ba kiar pateng na u Jacob pengingat kama kapan dia tola nada India keren dan waktu kapor ke jong Abraham. Abadon payap. Nyim sim yok puli ya kanu kanu ke benta kabai dei pat kencikelan maslah. Ya kamet ke layap. Ikan mau Abraham habakas Sara kelan. Sulit kerpat ang banyo bantit ya kajakatep ya ka. Ndrai om sim itu ye pat dia. Adu kat nusni. Lapel por ya kaban. Lan maslah matkat nusni ban yam brio. Dekat ke balai habagi puli kemni ni sutu baik bahkan ni kerkom kelan masla
kadai karukom jong kinong Egypt. Namar bu Joseph udon haganika kertan rangbak penyagam di kejing pendap ya kan di kejing kelan masla katkum ke dustur jong kinong Egypt kayat kum tuhi sokusi. Mundan kentin de kumai pada ban ong. Like no da ka bagi pai siya ka di ka culture jong kinong Egypt. Wah kababut hadin jong itu adalah pendap di kita kisni jong kejing kelan masla lam benrap pada hang sing ti kitin Egypt kilaya yam beriu yu nyau pausi inaduk menu ki kenya kata nyau pausi aduk kasni ke ba Israel ulayap ni nadu kisni kibal pendap di kita kisah pausi jong jingkelan masalah. Kalau si benta naki ni kita kajikan ni so kulmar bah haba di pai ya bakum kita ki jingkeli. Henry nak kombu kantin haka kantin kasi jungi ka bangi puli. Ni sa utho ni mo. Isa kusmi kini kisni jong kijikelan masalah. Kata tak kasyain dai. But benta ka bahdin kaong daki kantin anda kumita. What ban ong. Badai endaladep kita ki sa kusmi am. Endaladep kita ki sa kusmi ba ki Egypt ki saya yang beriu ya Israel enyo pausngi. Kalau karukom bu hak kentin kasi kawan hak kata karukom am nevi sungut kumno angni. Ketika kejeng bu ikan tien kamu pi ong mau pi cuma on da komta ide idak ibe tu ba hadin dua pendap ya kejeng kelan masalah saupos ni sedang buat katu kejeng yam beriu nyau pos ni. Dengan ni kejeng ong ki Egypt ki layam la ya yam beriu ya nyau pos ni. Kadang perkat nak ni kejela ka bangi ni im ni syong isa habayam anik slat kiriu rangba kibadei kibahe kerja nak sensyar khadar nuksa kumu chief minister lawan ong kajudan kata ka bagi ong ka state morning ani ka jing yam breu jong jela haka bagi pen hiar ya kalama kari India shiteng na ka job baju penyeng haki office padba tegai ka bangamut ban ong ni kalong kani ka jing ong ki Egypt ki laya yam breu yu nyau pos ngi lesi ka dei ka wei na kidak jong ka jing burom ka bau Jacob wa mentau di Israel uyo agar Egypt barla ruban benrap ba uyo kum ni dei namar ba u Joseph ukun jong u dei unong sensyar ri Egypt ba usduna kadan tang kendiat yaus iem ani yo pharo. Atrai kan wan syakata ka wapi ok mapi bagi Egypt kum kabor ke bakali jong ni kabor sensyar. Pawi la ka jong ka benta ba kila ka do mapi mentan. Namar la dangim penyiar ke jing perkat ke jungi kum tu mentan mapi pikren mapi